صلوا على النبي محمد. Soleh iku papa bagaimu ayat insyariah kadihen lisane alus ngendikane kapindo mulya ake ing wektu صلوا على النبي محمد. alamat ana soleiku papat badanemu ini anu syariah ganti hendi sane alus sendikane kapindo mulya ate ing wektu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi Aisyah wa dawati
والترجي عرفات يدي رعد العذاب يا أهيل الجود والكرم صلوا على النبي محمد يا ربي صل عليه wabarakatuh. Kami akan membacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله إني أسألك الفوز بالجنة السلام عليكم ورحمة الله إني أسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب. Demikianlah penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri TK TPA Al-Amin akan membacakan surat-surat pendek.
صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة
Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo sedaya para bapak lan ibu-ibu. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Shodiq, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Ilahi, Desa Sukoharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Yosowinangun. Yang terhormat Kiai Saiful Anam Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Kafilah Al-Amin. Yang kami hormati Kepala Desa Yosowinangun beserta staf dan jajarannya,
yang kami hormati pimpinan muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Yosowinangun, dan tak lupa pula kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengajian rutin muslimat sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ma'assalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muslimat, Mars Fatayat, dan Perempuan Aswaja. 4. Sambutan-sambutan. 5. Istirahat. 6. Mau'idhah hasanah. 7. Doa penutup. Hadirin hadirat yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh Ibu Khotimah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
وإذا